Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children Hospital, Boxay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Unang aiktian kasang National People's Party NPP ubah Himalaya Moktan Sangkliang hak arp sautrik urampang arhajar arpusan. Ulapan pawi ke jinghun halon karai berhipat ba akila ai hak bayday bat ke result jong ke election chaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Janta Hills Autonomous District Council. Dan ke bakadau bak NPP kan bishar bahai kidau berhipat ba akila kentat ke NPP hak HADC. Habagaran ikilat patai kubor halor ka KHADC. Ubah Himalaya Sangkliang uloong bawala ke NPP kala peniang arpusan wut ki kertong haki arpusan tadi ki konstituensi. Mereka seng kala job tang haki South tadi ki konstituensi. Bat halor kan ia keseng kan sesyong bishar halor ke jengentat ki pat ba ke NPP haka KHADC. Ubah Himalaya Sangkliang uloong baki kertong ke NPP kelawan baar haki bobon ki konstituensi. Bat uloong bagani ke penpau baka seng kam telot. Bat ke NPP ke buram ikarai jeng ki pat ba bat kadan man syakri ki pat ba. Dan ke bakadau baki NPP kadan ke sorkar bat kan persyang man syakri kam bahas usuk. Haga bedai bagi Jante Hills Autonomous District Council ubah Himalaya Sangkliang uloong buai ku bleiru iki pat ba karilom jantia ki belai karai ban penjob bon ya ke NPP. Haka ba ulo kadau bagi NPP kala job hakikat lai teli ki konstituensi na ki arp khundai teli baro. Balati kena bakadai ke seng ka babon pat namar ke jeng job kat lai ngut ki MDC. Uloong bagi NPP kadang penkrek bantau bagi executive committee rengkat bat ki katuk kan ngut ki parlok ki berana kejuk ke jengmut bat ki bakloi benlong shibenta jaka kenhun senrop ban ya lambiang ya ke Jante Hills Autonomous District Council. Ni ai ke jing khublei i wei pi wei i no sosno oi ni sotu ba karai ke jong ki pai ba kalong karai ke ba i de ban pediam ba ni burong ya karai jong pai ba de habang ong humta khumot kini ki parlok saumut ki MDC ki bade na ka party jongi kin shong hakle pasha bat kin trei ya ka kam ban syakri pai ba ka party MPP ka imsngi ban syakri pai ba bat kandang yai syakri pai ba haki sngi ba ki snem ki banwan ni ada ni snotho ba dakhwai ka party ka balayo majority kan sathau ya ka EC apo ka Khasi Hills Council na kaliang ka party NPP ni ai ka chikerman ki ba pat ni ai ka jingkit bok ki yang ki rumcho ba kin trei minat ban syakri pai ba ban nakaliang ka party NPP nginlong ki ba yai kershan ya ki kam ni ki mat ki ba dei ya kumta ka imlan salang ba kumjo ya ka roi ka par jong pai ba abang akren halor ka Jante Hills Council ni sokmen ban pentip syapi bangi yo ya ke jingjok ki khalai tuli ki constituency but kini ki khalai ngot ki MDC na ka party NPP jongi kinlong kita kiban syong haka sokar nane haka jibnyat joka isi rengkat da ka bay tre bat ki parlok party ki bay hap jingmot bot NPP ni ai khublei kumju ya ki paran sosnom ki nok tebot jong ka Jante Hills Prokowai ya ka jikershan baki ki la ai ya ka NPP bat kumju ni ai ka buram jing ya ki baro ya ka jing jet ya kini ki candidate jongi makin long kita ki boleh job mantaka singi ikermen ba daga jing syakri jong ga NPP haka Jante Hills District Council kana ai shushu ya lahat ban syakri kambha kamjanai ban airu ya kalat ban punpoi ya ka development ha man ke kendong joka Jante Hills Prokowai